Kon gi bolum phom la kai no ain tai je Delhi go jana soin heloi ko so to na haram ge si explanation ji hena thu na moina to nya sulai leite without preparation nei to is genuine ko aina han pa thuan sa ta ko na te is realist fini ne ma'am ma'am ngasi class de akoina rang to gi ba SSC gi maths ki mock test ko previous year the PS toroga direct hangi ba question ai tare question kun kun hang mani dana ma adu question kun do ko na mock test to gi bani adu noi kya gyam chung na ragi noi nang yeng ra ba se kamai tawe yeng nar ban sa kiya ngasi da mi ngo adu test asom akoi hek ma pham ma sip to no to ri se to gi ba dai de hen na mong ta na full mock test ko ma kai na dum to je hojite ko na kar ten tak na ms ki khak win to bo wa ne akoi da su songi room hong dong jing gi sem sakat pagi taw kha ju sin ba oi bu du ko yengo ma'am sida aina nai na du se kidang speed thu na di ta kani ko kai no madam da exam da kamain to roga ko na thu na question attempt to da ge ha do ai ngoni knowledge ui hong na ba po ne ko ni silese yengo se du di ko question number 1 amada simplification la hai sumana simplification la ba question pa ge do ni ko salona dam luba sing de ha aina na ho to ga khai ba na ti ku lairami ba masing ji yang saung na bilu yam na bi bani na masi yang kitang lura maroi so khanya du pai biar si kya ta ni sa yang kai tare sate ta adro sate si manga om tronga manga mari kun mo to sama pa tronga tare si de jam khalle ru kanu pote dis de nut ke palu nu kanar de ya ba lai dra smaina thu nu ko ja bani ko tab na ta ke tam khai du hai dai da si tamama and underline to si tamama plus minus na separate to ga ibu tamama ni si tamama si bau si tamama pulli si bau pulli puri na phone boto sari kya tamanga si pin na phone kya tare yen thuk na bada 50 si na kya 750 si ni ja khatuk na ro kya tare 700 si di kya tare 215 smaina 915 tani yan tare ko mem se the least common multiple of three different number is this. Which of the following cannot be the greatest common multiple? LCM to kya na no? LCM no 120 ni makha the PDC. Asip oro do ba adi asibu yenya ro do na mathiro si tar mani. Aina su tak na ba male ko no ite tak bra. LCM kya pyramid no sida 120. LCM ji kana na. Asip ni yenya bam thok pa na tro. Thoi thok te. LCM ha ba asip ni yenya du ni. LCM 120 ni alta di ICM wo bi yaro da ba na true ICM wo yaro da ba tara gadi 120 ji wo nya da number to ICM wo bi yaro 120 nya da number ti 120 ji nya da number to kana no sitaro do sumbro next the cost price of an item is 5 by 8 or selling price ni 8 by 5 what is the profit percent mangai mang do hum to nge da kun 60% tare second ko jawang kan ni ko no ji di question ka sulu dam ni mana hai ske no simba pura ta ko na te ko live ni ko se cost price to 5 ni selling price ni any have di na te cost price to 5 by 8 of selling price have ni selling price na ni pan oi matam da cost price na kya ho hai ba manga ho hai ne cost price na manga selling price na kya ni pan oi matam da adu manga da lera ni pan ma ba kya to gi 3 thongdra therefore gain percent kya ta ni mangai manung do hum to gi sa manung de kya no sa manung de kun dare kun no hum de kya dare 60% sumana arba ana se dobra 60% next a man covers half of a certain distance at a speed of 40 km. He covers 40% of the remaining distance at a speed of this. Si kita matam sangani kita kan biramo. C alone can complete Y in this and D alone can complete the same Y in half the time taken by C. And how many days both of them together can complete 3 by 10? The LCM method part B C but then about 50 days D na half of the time taken by C. D na tawanda na C na tawriba tawag to give. And how many days both of them together can complete 3 by 10 to tell what? At the Mabani pieces is half the time taken by C. Half time na tawo tang khaida adu ta di D alone can complete the same in half the time taken by C. Why efficiency
Sigi efficiency je matam tangkai to twice la e. Sigi efficiency 2 d na 2 c na 1 mamani c na 1 50 50 sigi tara 15 ji mamani in how many days both of them 3 15 na 3 ne ladi tare kolom thar se ai ko sidmana hai se efficiency yengo thok subanga magi efficiency c ga d ga c na 50 days taw ngami hai d na tawradi numit tangkhai da taw ngam hem natro mina thabak ama taw ngam ba taming du gi tangkhai da taw ngam ba ji mana kan me hen li natro mana efficiency twice ori natro d sina ha sigi saru ani su ngam natro mana matam tangkhai taw ngami ja ada efficiency le to te lo ku to ke ta di de ga efficiency ga pirmi ba di ji kana su ba gi de no c na su ba di natro sigi di pirmi adu ta di sigi efficiency pu na ta re wan ga to te lo 50 ta re mana sudi thausi to tel waktu gi saru kya thokpa 3/10 ham natro 50 gi 3/10 tara to ko hom madu kya da 15 marks su bane moi to disi si 15 marks mabani punna sura de ham natro therefore si 15 marks si mabani punna sura bade mabani efficiency ni enta mabani efficiency 3 na ata 15 na 3 ne la dikya da 5 days smile line hol pe ai ko next the average of 25 numbers is this by adding another number to this. The new average becomes this. Average kya hangali no? Mi ama yor po matam da average tara hangali do tra. Hangali si tara ni kumanga tara sani kasi samri tara siyansa. Second mga doloy hot piya yam lai na. Go. Hana or mi average kana no? New number si hana mi kumanga lay mo average 150 ni. Hauji mi ama yakulaba number ama yakulaba. Number ama yakulaba average to kya hele? Average 10 hengaladra atau ano buzi puto kya taragadi new number ji puto kya taragadi new number puto kya taragadi ako new number puto kya taragadi hana le mi be average to sida plus haraga hengalai be average tara duda mi masing puna kya sura ji mi puna kumanga le ramada ama hapchila di kya sura mi kumanga le ramada di kuntar sura mi kuntar puri ke da ai sani puni ainda isfare mai tak pay niko o tadi samin kaya sari puga di kata re samani tara tare smai na terus kuat ama lai ko n into average equal to tel hai formula to pala bolo si hai haman mi kya no lai sia mi kya mi ko manga lai re ko mo average kya no 150 si tu tel buto piro hoji mi kun taruk sore adu kan average 160 ni si tu tel buto piro si ni ji khadu na adu an sa ta je amai tor se ai ko mi ku manga le ringe apun ma puto mi kun taruk lai kan average piro me adu gi apun ma puto mi kun taruk ke apun ma jina khara saw hilam ni ba hele be saruk to ano bu yori du gi rupees 740 is divided among A, B, C in the ratio this. What is the share of B ki share kya noi? B ki share ji 12 ni apun ma kya manung da kunipan kuntra tarik manung da sanina puri adi sitar ni kolom thada jam yada siang ka jingja noi na haita bai wane ba siong no noi thurakani ba yo lupa si kana da A, B, C ratio yandu na tro B na 12 phangdu ni apun ma kya no sa kunipan 37 dar ba apun ba 37 manung da B na phangdu ji kya no mai saruk se B saruk si 12 na tro aduni apun ba C manung da di si ka di kya ta 200 ta ba 200 ka ta ka di 2400 ta hai rani ko si tare ko next the average of 20 observation is this the average of the past 11 observation is this the average of the last observation the average of 20 observation is this the average of the past 11 observation the average of the past 11 observation is this the average of the last ama wala si question ji ama wala typing ama wala the average 20 observation is 53 see
GD की सी क्वेश्चन हम एक किस्म चेक तो the average of the last हारे सीधा मन ले दो माले सीधा मसुई वातो माले को हम वातो माले ahamba tarama thoi le re boy kunipa na ahamba tram thoi le di siksoi kan wora ngone ahamba tram thoi di anjala khade ne ba tarama thoi ga di si palak de je tram thoi khado de gana 18 के tram thoi gana what is 11 of them si kan wora ngone 18 में last 18 of 18 को मुझे यार तो मालूम थियो यार bro 18 और ngone है तो कहीं ना मतलब मरम लाई सी क्वेश्चन टाइप से ना ama yaw do yaro ko yare last 18 observation is this nipalo hum kumari ko mari saban mga oba saban mga mapan lagi paano leban ta sita ne ko si am thura bane mental calculation thori ne ko mind hot pa kamaina makoi kuni panatra and into average equal to total makoi kuni pang ya pun mabuto makoi ahan ma maxing kya no le mi moi kuni panatra moi kuni pan ya pun ba kya no average sinatra kana puri naro kya loini panong kumari follow rodra si moi kuni pana pun maneba hoji ahan ba tarama thogi average na kya 54 ne kya tare dadi puri na kya loini sa follow rodra akon ba try pan gi average to 52.5 si puina de kana loini try pan na manga puri di 90 tare 90.9 kut pure try pan ani kuntra to na napsila di 45 final lore ko si final lo bata re ko si ni pula kya tha 11 I think di 29 ta dra si ni pula kya tare mari manga di mapan loi ko se makoi kunipan evler mes makoi kunipan le rambazi gi apun masilere adura ahan batram thoy maning di thigalak pagi try ma subada sidai na kumapan surize 11 subu masing do hanjin bai ne ba ado sina helam gani sigi kumapan gi apun ma belu jiga kunipan apun belu ji khadung na ga sidai si khaduk da na no loi banatra sa sidai phone loi masing khaduk da phano loi masing ta ne si kumapan subu makoi kumapan gi apun madagi kunipan apun khadu di amak heli badu phangane kanano heli ja 11 subu masing ji anirak repeat to bai ne 11 subu do phano loi banam bata ni samano option 3 find a single discount equivalent to success discount 15 ga 10 ga di 25 tara 25 take 1.5 to ga 23.5 sidi single equivalent discount photo poi di D1 D2 and also to do man calculation ni ko kolom thadana anda ai gi satra khoi ma wa mu 136 pang ba satra yawi ko morang de yanga ma siranjit habra mingo ama yawi adagi ngarang zo ma thawan dagi satra ma lam bado ma zo sam kuni thwe du phangye ko mai mama na ko bu ma live ti yawa satra de ba live ti yawa satra ne ani maksi ko live se nga tani adi live te pet toro yawa ko mu du khange dara lupa lising toro to ko mu do ado mamang da di khalok de gi thoban angang jai mamang da moi mama na mam thau sangre mamang da thau sang gi du sudi thomi na re ba ko sudi thomi na ga ya sabot ko mam le re ko re me mu ngarang nan do korekpodo mak to aina morang de sam kutha taru phangi nang di kya phangi ma sam kuni thoi de phangi aduna ma awang ba jawri ko adu sina taba akhoi coaching gi datraga atopa coaching gi natraga coaching sukset satana sijel guma cpu guma tharaga moina suma jidi thajin mi yaweba aina ji holy coach sijel thamina di laroidro thudro cha mentally adu moina di adu ngame me sta do modi kun manung du da tata type hola mani loina reasoning hola mani adagi English hola mane jiki daga khidang thado mane di phangta ba aina thara jo ayong phangne bidi jiki da mani sobdi jiki da khara soigedra atai di loin full daw yan last 18 haraka do mal sume sume mang lo ma sume ko question la le question type to mai ne saram le bna durang sai la le mai formula le go se si sumana no di thina le ni na puena le pa mi na di si chimpa por ka du ni simpa adi calculation to si 25 tare
See, 10 year the 1.5 kadoni. 23.5. Okay, ano sila? The ratio of two numbers is if their product is then what is the sum of the two numbers? Number is the phone can n out here. Nipal yan natin, yate. Second, ani home the roidro. Kaya n out here no. Masingan itu kena na 3 to 5 na tro. Masingan itu amana 3x amana 5x or money. Amani puri na phone kya ba? Puri na di kya ta? 15x square ta bra. 15 na sikra di kya ta ra? Traunga si 15 cube na tro. Ado 15 cube ni na 15 square ta ni x kya ta ni 15 ta ni. Sambu to na tro. Amani sambu to na tro. Samdi 8x ta ro dro. 8x ta ni ado 8 ka kya ta ni 15 ka. Kya ta ra? Ai sima bu to tak manda. Man bra? Ena sa long hai ku do thi na te. Makoi thi na pol bu to 8x har 8 si lak to 8 ka la ku na. Sidai na tra. Puri na bodi 8 jaw gre do ta n na ban sa ta ne. Ansa n na ba thi ne thi do. O number di n be ar ro she ni simang di n na ba di sinatro. Ya ba. Ai 4 kilometer ta tak to ro si question tap sa. Question chana de be ro ko. Mohan and Rohan did a work for this. Mohan alone can complete the work in 10 days. Rohan alone can. So if both of them work together, what will be the difference between amounts they receive? Makuna amana 10 days. That's sunga mi amana kya da? 10 days sunga mi to ersam logo da ba. Mentally hochi ko. 10 ga 12 ga on thok na ro su yare. 5 ga 6 ga 6 ga 5 ga 1 11 300. Second hotra loina. Ha. Tenate mawani amana Mohan na 10 days ta sunga mi Rohan na kya da 12 days na tra mawani ki efficiency kya na de ratio ja de ratio si na tra efficiency ratio di onthok na re da na mawani phasa yen di na tro phasa yen na ba si ki efficiency ratio yen na ne ba mana 6 pangha da mana kya phang di ba 5 mawani apun me do kya na 11 na tra apun ba 11 jene yen na di phasa si di yen thok kya thong ya so hom thangdra mabani difference kya no 1 unit natra 1 unit nan sani 1 unit ki dikya no so hom jene apoi gi anoba new base hogde no na mana basing hayo ko apoi gi asum rum hongdo puse 22 July sibaw do hongdong na ba tawri ko sibaw do adum ne anoba base hoji anoba ya base tawri basing di yaw yani no na mana basing dum hai bayani ko GD gi special base dum tawri je ado October the form tharaga January the exam thadini adu matam leitra hudi honna dradi thab khaloi ko subject mari maths English reasoning ji ke ni na subject mari honna ba ha bisin na hudi honna draga de exam ma da to to honna ba yaroi ai ko aduna noi budi fare coaching ma am kui re salai sinatra na mana ba coaching chatriba sataba lega di si 20% discount fee ko sigi akoi room hongjin ba sigi kano dai tare sigi sans lorga hagadra offer PBD ni no yawning na bana da sidai no yaho yare sima laire aduga khangdu khota ba sing yamu extra classroom amaga sema bani sidai da noina English ta haita ba weragera the maths ta haita ba weragera oja sing available weraga hena kya lobi ba du ma kano moira ne koi business academy puji ko hana na coaching ma pam room mani ji amana kawada le amana lang thaban le ko chen sel oja sing ta koi wa ba da hoji ti leire roi hoji classroom aso sida akoi campus aso sida classroom Sumana smart classroom home mama leira ni tonga extra class to mama maga leidani ya phajana to bi dore ko sida noina phajana hibi yare khale nogi extra class to ko loin manage to ngamane adu baudi ngai thunga sin to ko toro sida ki anta ko to yaro ko sadam haro frega sisi lo